chuo cha Mhubiri muriango wa handahu ukianza mtsoro wa kwanza hadi wa 12. Maoro gana amba vivi nizaona utu umwenga ui hahatsini ya dzuwa uriwo udzaremeza anadamu. Mulungu anamujalia mutu utajiri, mali na heshima, hata kila kitu atamanicho anakipata, ela kamupa wadimi wa kuivifurahia vitu vizho hatuhe mutu mwingine andavifurahia. Gago nago kagana maana yoyosi ni matesomai. Mutu akidima kujala ahoho gana mwenga kiza aishi maisha mare, ela akale kafurahia maishage hedu kanda zikwato bai ni namba ni baha mimba iriyo mwagika. Mimba iriyo mwagika kaina maana ni kuya kahi za kiza ikasahuwa. Zaidi ya gago, mimba ya namna iyo kaipatire kuona mulangaza wadzuwa hedu kumanya kitu chochosi. Hata vizho yu mimba inaoya kuriko ye mutu, na hata kala mutu iye andaishi miaka 2000, ela kafurahia maisha bai iye ni here yu mimba. Osi airi manenda hatu hamwenga. Mutu anamboza jasho ili apate chakurya, ela tamaye ya kurya kaitosheka bule. Bani mutu mwenye hekima anafaida yani kukira muzuzu, na maskini anapata faida yani akimanya kuishi tototo na anziye baha kufurahia kitu uricho nacho kuriko kuhangaika pakutamani kitu usichokala nacho. Gago nago kagana maana yoyosi ni karakara na kuinga lupeho. Kila kitu kihendekacho chapangwa hangu kapindi. Hali ya mudamu inamanyikana na hunamanya kukala mudamu kadima kushindana na ye mwenye nguvu kumukira iye. Maneno gakalaho manji ndijo ganenderera kukala kagana maana. Haya ye mudamu gana murehera faida yani mutu anakirira maishage here kivurivuri. Nihani amanyaye gamfahago kahi za maishage mafuti gasigo na faida. Nihani hadimaye kumambira mudamu mautu gandigo hendeka baada ya kufakwe hanutsini ya dzuwa.